Pedete gak gelem mulih iki. Dieret-eret. Dete mogok pisah karo koncone. Karo koncone belum. Lah yo. Belum. Keplangete ganti keplak bomonge iki. Buntute. Angel. Tuh. Arep sopo angel iki. Lah ya. Iya tuh, meletre malah ligo. Ligo. Coba diombe dhisik, Lek. Ayah. Aduh. Tukon pinten nih, Pak? 10. 10. Tuh, rodok miring ya. Nggih rodok ringan. Regane miring tapi wong anu sapine abot. Walinya buat. Yo, Le, mulai rak, Le, sulak udan. Udan tangi langsung. Sayan toh. Keselen nih. Keselen sapine. Wih. Kulite iso kobong ngono kebune. Wah. Ayo, Le, mulai, Le. Mulai. Ya. Bisa kalau gue nanti. Bukan kalau ngaput. Cuma tabrak sih. Tadi baru suka tuh apa-apa kan kalau tangan. Sepil mangan sik ngelah ya. Sayang ya. Kayak petene sik lho. Oh, lapar itu sapinya. Ternyata sapinya lapar, guys. Waduh, ada sapi jumbo iwak paus terdampar, guys. Itu seperti iwak paus. Lebar sekali ya ternyata kalau sapi tidur. Gede banget ya. Tapi kalau berdiri coba kita lihat. Lagi. Tikoknya kurang-kurang mbak, setengah rento, hanya setengah rento. Gue timbang 6 molu. Paus terdampar. Di pasar sapi Gerabak. Waduh. Wajah. Wes, seru. Kato anyar disirati putih sisan.
cokot. Nang tidak didapat apa? Cokot. Pon poel. Den, sampai den. Cokot. Wis, dengake. Cukup ben ampun. Bentukake. Ya. Ora. Cokot. Cokot meneh. Aja dileki ngomong Cokot. Dapat nang bumi. Berarti laduk kira-kira. Nontonnya rame sekali. Mondo. Nyokot ile nono kuning. Laduk. Din, dikira kok nyokot le ora nang bumi. Ngene lho. Iki sing bumi. Cekake bulet. Gede tenan rek. Asline. Tiba. Tuh. Kita bako. 61. 700. Wah, ngeri. Tujuh kintal. Coba cek ben di syuting Mbak Temo. Batang bulu, batang bulu orang seprapat. Batang bulu orang sopan.